urambwire bwa mbere utio wokeyo bukiria kana bunenkero unene botenenkana irona plate kaburu ya irwa nabwe botumba wetandwene ya kuru nene buketha boti watanirite bibi kura kire ameru kwanza kire ekurumenya twi type yele kuri baba thomi na kuri baba tithomi so baba wetu elite nere ni baba wetu elite kuwatanira tuwatanira na one language kenda tweta kwa empower barabari in the village ondu kuona uninke ya gwe yaginyanda yanda aria as an elite ngachoka mbete in the village menye nate abathwanakia barabari in the village ba chinjwa very easily no menye kuru barabari in the village ba supporta namu no ntu ibaishie but baba kweya kutumirwa twetumirwa nontu one different things kwe baba utumirwa nontu bwa the area of ignorance kwa twika batu tutewichietekia kukethe ande eto unde mwekuru na inkumenya more than Mandela kana mbaya but ndiretera mwanka mbaya ambire the direction ambire direction yetu weta ata tuwita so ekurundi bwira tuwatanire twingwa twite mantu aciasa nthi tuwatanira twaika mantu aciasa nthi tukeya kurito mwe wetu ora batu tukumenya warwa makariria mantu amwe kuro mashinani akariria mantu amwe kuro thomi akariria monta amwe kuro biashara akariria mantu amwe kuro murimi tukeya ku front muntu yo ture kuro twinde twagaranthi ngondu ngwenda right now ngudwani about twithre twin organization ya Ameru women but kenda to unite twingwa twagaranthi tugoria what is our problem the naimbi na itwe bengi itoko nindi kuthomo so ireta wa civic education kenda twithe twingwa tuwita kuthomethia barabari in the village na to menya na ata na to twaikaria no ntutia kwende siasa otiro ikoro ya itena violence otiro ikoro ya itena harassment but warazwa kanoru mangwa irumi birare kabike yo thyo boku biture na we forever abetha kya kuwa ba bwante ba uambiso na tembita otiwo so twithre twe focused with an agenda agenda to be part of the Ameru na ndiriwe kuru batwe tukaria kuwatanira twethira tuwatanirite turi Ameru onoka twatwa kuona into wikia watu atwa wethagia kutheta tukiwanga tutirawa tutureta tambwire unene kabuswawa we are many in numbers turisi empower twingwa right now we are not we are very disunited no nduge ya kuona turi urwa owe no ndurira weterere guo nominatwa ukeya kuogeta gwaria your own things there wethete gwaria mantu yoro gu nominatire akwira thungutha wa muri arenda thungutha bwana so unless batu tuitekire antu twingwa na Ameru mbere kithe ibuguona ekuruiba weta bakethra baina ciama bio babikuria bakareta property bakayenga mucioku awa baka nyari bamenyera into bya muinge bibingire ni antu bana bokiria bamba okiria antu bana sana nze nonto wada advice ya ukere police makers kere educators na nkero nkinya kere rokorindas de nereko bom benda kwende batu itobwiri kumkumendi ithomone ire witwa civic education itobwiri umishokere ndiringi atongeria na bonde bari no ndwende batu itomburande to ya community retenda ukirie kuru ndenda kwira amuntu wende omuthomu na inya rwethero ento murume rwethero we mwe kuru mbati no kwenda Ameru ekura katwamberia wita na agenda ya educate people a woman can lead and support na bete bakira antu betu untukura chiyeta cha 2027 Mumeru keyo chala muntu nonto into murume kaimuka musapoti kuringana na maono yawe kurabu kuona ombotethia community na vero muno katukirie kuro ndi nonto batu ito amenerwe ito meni ni andu bange bonde muno abwe nyabwe na thine mbenti keketha gwe wa bukona bwa kura bwe no to abange bari wa are ganti kwenda wetagurwa Ameru na arambona abakibwithe yarababwithagia twingwa twatani that thing ground na ati twatani is through civic education ekuru no twatanire na twatanira batu tukauwa katwitendi twakurie ekuru bangi ba village na ekuru bangi ba village batethina baba ithina ibaba gwero ibathomi
ibo batu itu tukwathurano tuingwa na itu tubwiri weta gwatithania bara tugethera itu na tu twaingroupire no kuona political parties no ntwendo ro political party fulani na ndo fulani ukarwa only for nothing but no ntubutwetya twebashia mambi different so batu itumenye we have a tribe called women na tribe weta wa women ekare agwatanira ne kuria babange ne ikuria babana kena ba kurobethya na babakyatha bange kirira na bana bo bakwenda ite na bo basupportwa tuketha kya kutheta kutheta for nothing no ntwa otherwise end utioke yana power akunenkera kwena weregero bamwe kuromero kugwatanira yes yeah, we are not beyond the redemption. No, tutera tukawatanira. Na bitu tukawatanira ni yauni ngacho abange na bange mbere tuite ya mero. Kwana rege muge bakuba mwisho muri konte. Nende boko ba mwisho bonkenda ku anteni ngocho etike women rep. Na ndecho etike I'm running to win. Era eta wakankurani kenda mbona kenda menyo indirari kuo papa waka appointment indirari somewhere no I'm running to win I'm running to win de na agenda yo kuya mero I'm running to win kenda mbonia ekuro it does not matter tikira wekiri wonka wero nene you can do much with that position so there's much we can do with that position na bonkenda kwa bonge amero ekuruba amero twekiraneni tuwatana nimbaru tono mwewe to aina thina tukela that doesn't mean katokethira tu biased second bonkenda kwa bomuthia tukeya kulonto anaende baingite school nondu ni kyo kintu kira kinene kenda tokuria generation yetu ana bonde bawe the same time arwethe imono mwiyi arwethe imono mwari bonde muchiari ithira we concerned na bomono kwa kubwithia watianiria the boy child no right now kwanza beta batano bera waba wende bautianirwa but remember imwana oyorongi poro kubwithia mono mwari the boy child na kuona iboenga also want to be that so ibongenda kuo omuthia kambwe iboya sana no ntugo mpaka anyaka kwaria tukethira okwa twina time wingi ariria muno on what to empower but maybe nke yarenge together twine ndi mubango yo ekuruba meru bawatanira kabisa thank you nte ibo yakirego muthikiria no tubato thikiria kumaria twambeire karore geto